Hey, we're getting ready. Mato may kapitanan. Kapitanan is that way. Go to the beach. Mommy, it's it up. It's it Asa? That's your mommy. Mami! Kapitanan. Dahil na may naka-reserve po sa sulod. Dahil po dire ang bayad, no? Ako sila pagod. Tapos iliigan. Pila ibayaran sa entrance? 30 isa. 30 isa. Okay na, ito na may. Thank you. 2:18 PM. Abot may sapitanan. Cottage 14. Iya gibilid yung sapatos. That's money. Saan yung money? Buy ice cream. Ha? Buy ice cream. Pila man nga money? 230. Ha? 230. 230? Ya? Ama na ni kuya. Ha? Nanay mo ah. Bra. Ang gigin? Ali, anay mo fit na step in. Ayoko basa. Bili, sa next man ako pinigdaan. Sa next man. Bili man dira. Where are you going, guys? I want to write you. Nanginhas. Right? What? Are you having fun, guys? It's almost a... It's like a mermaid. Saan ka na-pop up?
Smile. Smile. Again, kauwan nun na.